Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki samla jong snong lum chirto kabarang hap apa uput sam jong snong umulong West Gentle Hills District kala kerpa di kesorkar jila bakan bu no da sub center jong katnat fire and emergency service hadien bakan di snong kala saki ya ke jingja ke basngausi thang hadu katata hadien bagi arngut ki kena red ki badai shipara kila do la ka jong ka jing em ha ka jing pulu jong ka yeng ka wala ja ha ka arpuai terik unai weng arjar arpuai kumban chu pentep hang ni ba kini ke jingja ke bala penpar nyang kriat ya borok ki pat ba nong song snong ke jela kala pen khang hadu kata tai ki kimi ki pa jong kini ki arut ki sipara namar ba om tang ba kila do no ya ka yeng ka bala kala de pe henry kila do ru wat iki khun ki bala klat jendat na kini ka sla perthai Ini ukur ini. Kejisiasi go daman kami ada cemdi kan yang kita mencinong ini. Daman kejisiasi go sebelah utawa. Dan MV yung in. Bawa ada cim gila ya aku kecil yang dikena godang dulu. Kita pemain go kecil tu nong kejisiasi go sebelah. Kecil rap kat kamaman meriun nim berjiang nim kecil rap man go dengan yang fire service department go. Tawa wi was now see tawa wan ni wan hipor rupiah tawa jingai juga ke office orang kama onggi jingai juga ke office dan dia ke hipor rupiah ke do na ini jing ah kama man na yang ke youth ni kon yang kecnong ke jing tepat ni rupi dia ke sorka siapa ko man lele ha yang ke fire service department siapa ko mau bu kecing kerja sub sebentar juga fire service department po yang kecil nong kamang yung suki lai di jam cenong jam tau jadi ini kecing jia kami ini jia bun sen chen itu manusia yang tidak ember kecing jia kami jadi man do wi kecing kita jadi kecing i kon yang cenong ini kon yang bibi cenong mah dari trio chen kami kecing jia untuk kecing ai kecing nyerap nak yang ke sorkan ini ke fire service department